Malo lava soifua talo whakali nei fo ia so fau ai usi mai whaafonga. O le whaapoponga le nei o a Tamua lau Samoa, Entertainment TV mai Samoa, ai usi mai al whaafonga. O le mama i tua whamtalanga whaatula whono le nupi wha, maana paanga ai tā lafu tupe. E pei o le kalesia le sistak. Le awa sao nol taitai whono le nupi wha le sunga pali moala. Ua fola mai nei e le pulenga le sistak lo lato avatu o le nupi wha i le whamasinonga. O le whamtalanga le ua mama mai i tua e pe on sao noa pali i le itu lau le talamua. O le tusi aloa ia le nupi wha na avatu le kalesia whaatau i le aita lafu ua wha maonia. O le natusia na o le nupi wha ma le sistak e tatau o Nailoa. O suenga ua whaia e pe on sao noa pali i, po oi ua liki ai pepa itu ai soli tu la fono, ma tau whaaleanga mai o vaenga na o le ao o iei suenga al komiti whaafoi. O iei masalonga, a le o le ofisa o le nupi wha, po le ofisa lava o le sistak, peitai. Sao noa pali i, o so stangata whainga ruenga al nupi wha, e saini le pepa e le ma whaia na ia wha ailoa wha maumaunga, a le wha lapo putonga. Ai o le whainga leo le wā ili po o ai waliki ai tua pepa ia e tau fia i le polokiki leanga leo lo tāwili ai nei i le nupi wha. Ai o le anga wā ai o le sistak i le nonga atu pe sutolu miliona tala e se laupa sene. Mai leo le taimi mua fo i leo ai tala fo i le ka le sia le nupi wha. E pe o na iai le lato ai tala fu wha miliona. Na wawe umalavona tutongi ma te le se tupe na mawai ale nupi wha mai tupe tului. O le mta upulava lea ua wha maonia fo il taitai fono. O lo o iai le aria sa po pe meni e le i totongi a le kalesia. Talu mafua anga wa umona wha ailo atu i le pulenga o le nupi wha. Mai le o iai so lato popolenga iai. Ona wa uma ona talo sangane le e kalesia toi titi uma le lato wha amasinonga. E iai le taltonunga le nupi wha. O lo o lokai i ina tupe ale e kalesia. Mai ua tawane foi e le taitai. A o le uma tu sanga le nei. Ai ua uma o na tutongi le lato ai talafu. O le ai talafu lea le sistak e 5 miliona tala le tau a seta. O lo o wha mawai le loan. Ai o wha mtalanga uma nei ua liki mai tua. Sa le te tau ai pe on sao noa pali i. O fola ane ai le ka le sia. E lato te sui na fo ima le nupi wha. O le esenga o le whaasalanga e whaia i tangata whainga ruenga le malo. Ma tangata whainga ruenga i pisinisi tuma oti. Le wala ta ina uma le paya inga mua ale fas. Ai olo tu maulawa e le isa swinga o whaia iai. E ta i o whainga malo o tuna ai o le whainga malo o tula i mai nei. Ma whasilingi ai le mafua anga. Ai o nisi nei, ma whasilingi ai le mafua anga. Ai o nisi nei o nā whaale tonu e manatul ta i whono le fas. La auli al mali e tōpula ta i vau le polkalame o le folan falam tu stala. Ua te tau o na sui thawa ai iai le malo. E iai le mta upo te fita ua, le mta upo le nei le tangata whenga luenga le malo, pisa si. E iai vaenga o le mta ngā luenga, tangata whenga luenga le malo, e te tau na toi tilo le iai. Ona le mele nei o whaafita uli, e te tupo mai tangata whenga luenga le malo, pe ngā oi, pe a mio pio, pe whai mea vā lea i teimo lato tiuti, e le haima se mea whai e. Uma whaasala lea wheta la o, tu lau lava. Ai tau valea umai le tele, o i la tau o loo tau a vea ti ute le malo i te tonu o mtanga luenga tektasi. Te mana tua le si keisa o mato i edka peneta, o le tangata sa i tonu le ofisa wa onga, na nofo ma tempa mai le system ma le, a le ofisa wa onga i tonu treasury. Avatu li poti dunga le kabineta. Te le lopo o feo fa ina mtau. A o mea onga o whaafetu una i ai tupe manitanga luenga wa onga i tonu treasury. O lesi au whai kon kalate sa iai o i to tonu le soifo malolo. Tangata whainga luenga le malo, ai toi whai ala to kon kalate. I to tonu matanga luenga le malo. Ona whainga ta ila i ai tangata private sector ngo atu e tenda i ngā luenga. Ona isa, o keng api to tonu matanga luenga, ai whai ala to kon kalate. Sa maua malwhala mai. Feo whai il terminate, o kase te level nasu suenga. Lai ma se mena whai. Na ona tuli al teine sa iai, umma. O le tātou whainga wha vai fau e te tau na whai. A whai lo wa e sori tū la whono i mea le malo. O mana whai riso e ngal pisa si. A bisa alo i di mo leo leo. Mea nasa tau na whai.
mai whaafia na matou whina mena I lunga ka peneta. E le whaapea anga oi le tangata I tonu private sector nga avele le loka. Ai anga oi tangata I mea malo, na sawala I o ia langa o mea malo me whaitele. Tai vol taimi no sui fonga fetala ia, vatu li poti al pulam su tu siri, af siri ngia mta upuna. Lama ule whai eise fufuanga le tangata le FM, langa lewa umanto tongi tupi. Afa whera ngoi na whai. A whera na oi na whai. O le tasi le nā mata upu, wonga onga, mātou te manatu, o le lava tupu ma le taimi nei. A o tātou tala noa. O le tele I o whaafita audi o lo tupu I tono mtanga luenga malo I mea nei. Ai o mātou wa, I was a sao whaafi, ai sea. Langa o lai sao laba tangata whai me pio pio. Ma sao tangata e le wha maoni le tau o venga o la te utiuti. Ia, ma whai a le upure nā. Le upure nā lewa o sao nei luma le taimire nei. Tātou wo se ai pe whapea. Ai pe ono fai atu o la lewa ai le lumanai e le manuia mai le mo le tunu Se vaenga o le fofola le fala a le fas matustala I le vai aso toluai. O lo wha wau lamana saini le ofisa o leo ia pia le I fiti le ana malanga mai Amerika Samoa wha moe puela na wa amo New Zealand I le masina taluai o mati peita ina mawai siaki a masini po le masani ai al ofisa tute I le mlai wa lele mai o ioe ai I molianga o lona umia leo fuala au whaasa. E ele aisa ma se me whaitino e whaonga e whaatino ele sol tula fono. O le li o rupeni luvu e 5 tolu tau sanga o fiti. Le ana ioe molianga e lua e le itua leo. Ta wala ilana lo ia o le umia leo fuala au whaasa. O le aisa e tesi ma le 5 iwa kalama. Ma le umia o le paipa e whaonga I le soli tula fono. O le aso lua o le masina nei o apelila le watu atu iai. E la waile whai ungola na mta upul wham sinonga. Nisi o tala ua tau awa lo ia I le fionga I le ama malu malo tu to tasi o Samoa. O fionga tuim le li whano va le to so ala wile lua tustita waloa. O le ampasa o le malo Suisalani I Samoa Victoria Vivrica I le vai o sanei. Il whamtalanga whalawa I tele o le sauninga na talia ai Victoria Vivrica sa alo I ai foi. E le au le malo le whapaanga I le vau malo e lua Samoa ma Suisalani. If so ta inga o na tangata ai le sosoani tupe o mawai to o manga nisi a whala poptonga I le tunu. Na amana ia foi le au le malo le sao o le konsula o le malo I Samoa le fionga Sylvia Salanoa. E ala I poroketi o lo so tanga ai ma Samoa ai o le solonga file mua le whapaanga talu mai au kuso mua le a whiwasela o walutasi. O valauli ai nei ele vang fa upofai ale ainga le fatuatua I le tua Samoa watasi po le fas le tunu lautele. O lalam papa au le motele I savai. Mo lana le sitala I le vai o sonei. Le fai ai sa le lolonga I le aso atai au le tau le fitu. O le whelo ingai amata le stala ma le fitu le tai au so ai ma le whelo inga whaalawa I tele le afole iwa. I le apita o Pisanga Hall o le whaasoa ma le talanga whaale ainga ai o se whelo ingai whaasoa ai awal ngasi a malo o loo whea ngai ai nei mo sea ngai I luma. Samoa Nalo Samoa Entertainment TV I le nei tula. Whaftai tapu ai mai. Whapoponga I le taimi la nei I le asoa tai au ai whaasoa I fuaya.